Magrasya nga bakpo kay katamongan. Yabi at aliking kay katang panalangin kaniting misa. Ting kapasalamatan na yampang dari. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Remy and Zenny Mercado and family. Chito Carrion, Almario Juan, Bongalura and family. Alexander Nicdao and family. Rosvi De Leon and family. Palyasigi and Sagum family. Engineer Raul Canlas and family. Danilo Antonio and family. Christopher and Rosalie Canamong. Rudolph and Joan Lopena. Juanito Palyasigi, Edgar and Reina Parbo, Nelson and Con Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Al and Lisel Vitug, Roger Arceo and family, Charmaine Rivera, Irene Rivera, Elisa Antonio and family, Maria Asunta Ella R. Evaristo para kayang birthday. Makanyan mo naman yabi at aliking panalangin tam ding special intention dari Abelardo and Lourdes Silo, Jesus and Jacqueline Manakmul. Yabi at alapuging panalangin tam ding donors para kimbulan ng July, Ella Gomez, Eloisa Peñeranda, Esther Magtoto. Para ka rin kapatid damong mayangon na biye, manalangin tamo para kingalangagang kapayapan dari Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carrion, Merlin Dawan, Jose Timog Jr., Ligaya Arceo, Felicidad Bondok, Fernando and Lorenzo Rivera, Cirillo and Corazon, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto para kayang death anniversary. Pasensya and Chofilo Palyasigi, Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Johnny's Escoto, Lourdes Escoto, Kambedering Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
Sibol na ning biyalan ako, dakla ning biye kairan mo ko. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at lugod ning Ginoo mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Mayapayabak po karing sabla. Kapatad, masyatang mitipon ganiting kaurasan, ban kapamilatanan ning pamakitagmuta kang Jesus. Kalupan ning damdaman taking Ebanghelyo i Marta at Maria, may ki abyayan niya karela. I Maria tinggap neng mipnong kalaw sa nalub, king pamanang pamakiramdam karing amanong darala ng Jesus. Dapat iya Marta, abalaya karing dakalabage. Kay katalasanang ilelepa mo, na naman din kay katang kalingas-ngas, ban kanita tunepin ni Jesus, makapakyagom niya kaniting banal na Eukaristiyang kay katang tatanggapan. Kapatad, baita po maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, kay katapang aduan ing pakalulo ning malugutang Ginoo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulo, at kay kayo kapatad, uling mi kasalang bina, king pamisip, king pamamano, ang pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. kasalanan kong mabayat, ulinitay panggapukang nuan ng Mariang Kapilaman Birhen, karing sablang ang banal, at kay kayo kapatad, ing palay niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, king pamataw daring kasalanan, dalang tasanang kaking biye alangangga. Amen. Ginoo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Yaking Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwan. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas abanwan. Kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Dakasasamanda ka, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasambanda ka. Karing tao, kayang kaluguran. Pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasambanda ka. Pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakasasambanda ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwan. Ligaya King
Manalangin tamo. O Ginoo, lingusan mo la king pakalulo mo, deting talasuyo mo, at malugod mong itugtuging dakal mong grasya karela. Banking malablab ng kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, magparati lang tutupad mipnong kaingatan ka rin kautusan mo. Itiyadan mi kapamilataning ginaming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambemuting banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inginu, pepatilip yak ang Abraham kanita, king lele ning ensina ng Mamre, kanitang makaluklukya, king tulid ng pasbul ning Tordano. Kapalipal yan na kanita ning aslag ning Aldo, inyang inatnanalaring panimanman no, kabudabud, ikit na laring at long lalaking, makatalakad, malapit ka rin. Panakit na karela, pupulay yang meko king pasbul, ning torda, at selo bunga na lo. Dino kuya ang gaking gabon, at ngano, Ginu, ipaniga puko keka, nung ikatula mo, mesa na lalagpusan, king paglakad mo, ining talasuyo mo. Pakwa kong dita kadanom, amalyari yung panos karing bitis. Abraham, marapal yang linob king Tordo, pintalanay Sara at nga na kayo. Malagwa, kumakangatlong takalaari ng mapino, sangkapan mo at gawa kang tinape. Milayay Abraham papunta ka ring kawano, at di nakapyang metong abiserong baka, masantingya at mataba. Binyene king ipos na at inutos na, king katatane at ilutong agad. Kaybat, kinanwayang keso ang pongatas asagiwa, at ingbiserong pepaluto na. Inapag na karingatlong lalaki. Ya mismo, sinilbya na la, kabang mamangan la, ketang lalam ning dutong. Nuya ka rin isara, ing makibale mo, ngarang kinutang kayo. At suking kilub ning tordami, nga nang mekibat. Kaybat, ing metong karing bisita, nga na. Pihu kung magbalik, dumalo keti, king banwang daratang, king ati kaniti muring Aldo, at isara ang makabale mo, at kanitang metong aanak alalaki. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Yapin itang taong malyaring matatsa pamibyebye. Itang kapilan man, darapat king matulid.
Itang magsalitang katutuan, king kabilugan a puso na, at gagamit king dila na, king kapaniran. Itang darapat marok king kapatad na, ni babiyedungis king lagyuning para ng tao, nalapi buburian ding mga rok at tao. Dapat gagalangan nala ring tao nga ting takot king Gino. At mamatubo ka ring paparam na, may asulsul, para ipakarok ne, ingalang malit. Nung ing tao, naraptan ng aniti, kapilan man, alang nanumang kayo, makatigatig. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Colosas. Matula kong magpakasakit para kaya kayo, antimongening kasalukuyan, uling king kasakitan, adaralanan ning katawan ko, makasaop kong mangat mo, king kasakitan na pang makatagan Kristo, para king katawano. Aalang aliwa, nuneing kapulungan. Ing Diyos, pepalyarya na akong maging talasuyo, ning kapulungan, ban gampanan ko iting banala dapat, alang-alang kingakayap yu. Iting banala dapat, aamanwan ko, yapin ing ipanaral kong lubos, ing amano no. Itiyaing misteryong, milihim, king malambat a panahon, karing sablang tao. Dapat ngeni, lintad na ning Diyos, karing banal. Uling ing pararasa ning Diyos, anti kanini. Ilantad na ing lihim na, karing banal na, at ipakit na ing maragul aligayang, daralanan niting misteryong, busal daring hentil. Iting misteryo, alang aliwa nune, Kristo at syuke kayo, at iti, mga baldugan, pag-asang mirakayanan kayo, king ligaya ning Diyos. Itiya ing Kristong panaralmi, karing sablang tao. Itiya ing kabyasnan, anon numila sa sane, at tuturo ding sabla. Ban kanita, ing balang metong, akwami yang alapit, kingarapaning Diyos, at mayakit yang ganap, makayagom kang Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding bining digpa king masanting agabon, ilapin. Nuan ladet ang makiramdam king amano, at sisimpanda king pusong mayap at malam.
at king pamagparati na, pasipamungala. Alleluia, Alleluia. Ingino mantabe ke kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King pamaglakbera, mira si Jesus king medo nga balen, anong nune matulang tinggap ning medo nga babaeng milagwan Marta, king pibale-baleno. At inyang kapatid di Marta, at iti milagwan niyang Maria. I Maria migluklukan niyang maraton king swelo, lele ning kaluklukan ng Jesus. At karinya may kiramdam king tuturo ng Jesus. Ngayon ni Marta, at tutong samal king dakalayobra, lepita ni Jesus at nga nakaya. Ginoo, paintulot mong ing kapatid ko, pabre na ako mong sukat magdili-dili kining dakalaw obrang sukat kong gawan. Sabihan mo sa kayo, ing sumaup neman ka na ako. Dapat ing Ginoo nga nang may kibat kaya. Marta, Marta, ot pay diswas ka at pay balisang emunano king dakalabage. Dapat ditak mo ing kailangan. At king kamatutuanan, metong mong bage ing tunay kailangan. I Maria tinudyang memili king lakwas maya padake at ing kayang pinili sukat kuanan kayo. Kalugrang kong kapatid ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Nagyang pong mauran, palakpakan tayo pa nga pong Ginoo. Magrasya nga bak kekaingan po. Maya payabak po kekaingan. Karing kekatang kapatid Ortelano, inguran, grasya karela. Muling mi kapami katagon deng tanamda at tanamda nala at dagol mamungang lang mayap. Makanya na musana ne po. Pero makapadurot tanang danom. Lalo na karening mga babang lugal. Miyasayin ko po makabebe. Kitang San Rafael makabebe. At nga duwang sakop na nitang sakop ka rin, practically year round. Makalbugla. Nya balo ko yung high tide and pong low tide. Ne? Balo nyo ka rin, misane kung lalawi ka rin ang kalendaryong low tide, high tide, ne? Tutula pala reta. Nya po tang may payari ng banwa, dengin chiki lang ating kareta, ne? Tami tala pansin, pero accurate lang po pala reta. Kasi, po ating kasal, ating binyag, lawende pa yung kalendaryo. Kasi, nung high tide yung abak, ay gawin degat panapon. Payagan ko naman ita, ne po. Pagsabi ng mayap gat panapon yung karalang binyag, o kasal, bandan marago, deng baleda lalbugla. Talagang makanyan, daratang ing pinandit, uling yung peka mababang lugal, o iting karelang kabilyan. Ne po. At yutanak yung kalabiganam ng Domingo ning karaniwan na panahon. At kining kikatang ebanghelyo, dimdam tamo nung makananong deng mi kapatid Marta at Maria, estimahan ding ginutang Yesu Kristo, king pamakiugnayan kaya. Bali niya po yung kwento ngayon eh. May kapatid na rin ni kaya bede po yung Lazaro, ne? Luke chapter 10 niya po yun eh. King John chapter 11, Matay Lazaro, kaya kaning Jesus yan. Buri ng sabyan, family friend na lang. Migit pa, king kaluguran, dening may kakapatid na rin eh, ay kayantabi na lang ng ginutang Yesu Kristo. Actually, they are women disciples sa tinugikang Jesus. Dening, balikan tayo po yung istoryada. May kipagbisita yung ginutang Yesu Kristo, kitang karela, karingking Betania. O siyempre, dening may kapatid na babae, typical king meto nga babae, siyempre, maestruya, mata siya tungkulan, marangyayang bisita yung bisita da. Bang pa-impress si Marta, muntay kitang kusina, tambing yang maglutong pamangan. Pota danupan niya, pinaman yung maestro, at ito mo yung makaplis kaya, yung makatula kaya, itang pagsadyan yung manyaman na pamangan. O nengi Maria, yung kapatid na, nanggewa na, eneman sinapan.
Niyang datang Jesus, linuklok yaking sala, kaya bedaring along makrandam ka rin, makrandam ya mo. O bala mo nung kabudya makrandam, yung metong kababayat na niya. At si Biana pa, yung ginutang Yeso Kristo, pwede mo mong paksabi kayong kapatid ko, sopa na ako, kaya taking kusina, samal na ako, nga na, kaya ning gagawan, iya, luklok-lok kaya kene. Na sinabi ng Jesus, Marta, Marta, o ba't karakal mo kay Eliswas? Metong mo, ditak mo talaga yung kailangan king biye. At tino di Maria, king kayong pinili. Yapin ng makiramdam, king kayong banalemano, at mawala kay ita. What mi pa kanya, po. Talaga naman, kaluguran kong kapatid, king kay katang pamanyoyo, pamaglugod, pamagserbisyo, miyalo ala pong languages din. Miyalo ala pong maliyaring ipasyag tamo yung kay katang lugod, garing kay katang pakamalan. Ni kaya pa pagkamalyan tamo, remember, we have the same love, but different languages. Kareng PMG, at sula retang 5, pakilaw yan mo, retang 5 levels, different languages, kitang homilya nga na, Gary Chapman, meeting among American pastor, have written a book, 5 Languages of Love, nga na. Nano na kanuren yung languages o rin kay katamong pamipasyag yung kay katang lugod, 5 na kanuren. Number 1, gift giving. Sabihin niyo niya mo po itaba kung migiseng, gift giving. Ay ni pala, pamamiya regalo. Di nga lo po ang lulugod ka, mamiya kang regalo. Yan, mamiya kang rose, mamiya kang chocolate, mamiya kang teddy bear, o mamiya kang pera, etc. Nepo, pamamiya pasalubong, makanyan. Tulata mo, potang tutumbasan mong regalo, ing lugod na rin aluwa kay katamo. Secondly, kang Gary Chapman na po rin, languages of love. Secondly, spending quality time. Itang mamietang oras, karing kay katang pakamalan. Potang halimbawa, bisang makpagkwento, uluklukan me. Attentive kang makrandam kaya. At the same time, direnan mong pamangabala, itang oras dapat mibiyay kayo. Number 3 is affirmation. Potang babiyek ang papuri, pasalamat, o kapugayan, karing gagawang mayap o karing lulugod kay katamo. The fourth language is doing works of service. Acts of service. Pagobra mo lang. Yung gagawan kung arareng pengari, potang magobra lang, kaya nga lalasasabing karing anak daw, yan, yung lugod mi kay kayo. Pagobrada kayo na almang pamangailangan din may papagkalob, uli na rin kaya kaming serbisyo para kay kayo. And fifthly, physical touch. Itang kaya katang lambis ning kaul. Itang kaya katamong kiss o kaya kuskus pago at tapo na shoulder. At oren din kaya katang papasyag, alugod. Miyalo ang klase. Same love but different languages. May pagkamalan, kinikaya katang ebanghelyo, nano itang lugod na pepagit ng Marta, yapining act of service. Pegobrane, pagluto ng ginutang Yesu Kristo. Itang kang Marta, ay itang kang Maria, yapining spending quality time. May kiramdam niya, king ginu, at emila ko kay kayan nga na. Atin lang language of love din adwa, it is in doing works of service and that she showed how he loved Jesus. For Mary, by spending quality time and listen to his teachings. Alimbawa, kayong pamilya, yung tatangas na kalaka sa personalidad, ewa rin hindi kayo tatakot tamang express itang buritang lugod kayo. Butang mabalang mapali ang mapali buntok, At intang sariling paralan ng pamaglambis. Agyang deng tatang tamo, at lang sariling paralan pamaglambis, kana po, itatang ko po, mapamiyaya, naman sabihan, okay anak, very good ka. Lanang na sinabihan, sabihan ko kayo, at yung kayong old school, never na dindam ko hata kang tatang kong, anak, I love you. Nga na. Yak nga na. Diyan kaya kayo siguro. Pero kailangan ngayon po through social media, ang pong kayo, manyaman mo naman pakarandaman. Anak, kaluguran da ka. Ay, kanyaman. Pero kanak, po din damito. Pero dimdam ko naman, kaya anong paralan? Kanita po, putang makagawa kong mayap, di na akong regalo ng tatang ko, sali na akong t-shirt. Putang honor ka. Balita na honor ka, sali na akong sapatos. Uy, ito. Di kaya pantunan ko. Den pengari ko bala may expressive. Mapay mako mo pangaul yan. Kaula na kang mako, itang kaul na, itang physical touch itang kaul na yapi ng lugod. Yan, manoldol, ka na naktakot kayong daldal.
Pwede kaya kanita, yaku, ekbano, kormanyolok, anak, ken nga na. Kaula na akong mako kanita, ikatatakot at yung ken nga na. Ay, kanyaman, ne po. Language of love ito. Hindi kaya papagkamalantala, bala mo'y dakatakaluguran, pero at lang along paralan para luguran da katam. Ito, pupurian da ka, pasalamatan da ka, pagobrada ka, o nano pang pantunan niya. Dengalwa, panilang mag-abroad, ne? Hindi kaya lang time, karing anak da, potang mulili daw, mga kakilala rin anak da, inyaya yung makikilala. Pero ang importante, tanda ng tamo, doing works of service, yapining lugod yan. Pero anong malyaring apaswala tala rin, ne po? Diatang ni mga reta. Nung apaswala tala, well and good. Kasing ginutang Yesu Kristo, gawa nung andeng ni mga ren, ne po, lawin nyo. Dening kayang pamaglugod, giving gifts. He turned water into wine in marriage at Cana. Balo na yung pamangailangan da rening may kurilyo, king alak, may milagruyo, pepaltoyang marakalayalak, may sayala. He fed the multitude, pepakanana la rin, libo-libo katao. He gave bread to the hungry and gave His own body as a gift, binyening mismong katawan na bilang regalo kay katamungan. And that is giving gifts, ne? Well, quality time. He spent quality time. Ating metong asitas king Matthew chapter 13, nung makananong, dening tao balang kanutu, palang alang pastol, magugulula, malilingas-ngas la, at makaya mo naman, danupan la, at edabaning gawan da. King maya pa Pastor Jesus, pekebayana la, ebayana na la, pigkwento na la. That is spending quality time. He went out and he took rest with his apostles. Munta ko pa Kenny, painawa ko pa mo. Magpainawa ta pa mo nga na. Quality time. Kaya katao mo po, pamilya, miyabiyabe, naka-importante itang banding mo naman. Mo puro obreng, pisa sabyan. Misan mamang kekeng restaurant po. Naman mo marunong restaurant. O ta, mamanga na, lunchtime, boss de siguro ita. Kabang mamangan la, tapin panyer mo na, no, rin nga be, no. Itang kapal ba ka na, gawa ta kikaring opisina. May sasabihan mo ng tapa po, nga kusana, ne. At darandaman ko la, uling kasipin ko la, kita lelay mo kanyan. Diyos ko, mamanga na, panyer mo na, no, parening abe na. Tela pa kaya miyabiyabe. Kanya maning pamangan, lalang ngayon marimla, ngayon mumuran, ne, kaya nanamuin ka ng tamo, lalong-lalo po ang miyabiyabe tamo ay kanyaman. Spending quality time. Ang pong say words of affirmation na sinabi ng Jesus, your faith has saved you. In kasalpantayanan mo, inulo na ka. Nga affirmation ito, ne? Ala nang migit, propetang dinatang ketiking yato ni Juan Bautista. There is no greater prophet that came here than John the Baptist. 2 or 3 weeks ago, Matthew chapter 16, yung sabihan ng Peter, who do people say that I am? Nga ng Christ. You are our master, the Son of the living God. Nga na iking kay kaming maestro, yung anak ng Diyos ang mabye. Na sinabi ng Christ, blessed are you, Peter, for what you said did not come from you, but from my Father in heaven. Affirmations la po rin, po. Yung bugasok ya San Pedro, pupurian na naman yung ginutang Yesu Kristo. Naka-importante yan. Potang sabihan kayong anak, very good ka. Naman, ay, salamat kayong sahop mo. Then, may affirm na mo rin kay katang kayabe. At tang works of service. Jesus, He healed the sick. He cured those terrible with illnesses. Consoling the depressed and those loaded with heavy burden. O yan, yung ginutang Yesu Kristo. Yung kayang pamagserbisyo para kay katamo. At may itong pamasanteng iting physical touch, ela po tatalandeng masakit. Ela tatalande at ang mete, abala mete na lasandi itang dagod Samaritan, wari. Pero kene, naka-importante, diatang apulong ketongan, inulo na lang ginutang Jesus, pengaon na la, tigkil na la. Ila man dapat tagkilan din, uling makaawin kaya lang sakit, pero gawan yung ginutang Yesu Kristo. The woman with hemorrhoids, and embracing the children. Kasi tingin kakakit, diat ang anak, bisa lang lumapit kang Jesus. Bisa lang pa-bless. Kay bakanita itapin, Jesus, pangaulan na la, bebendisina na la, kasi tingin kakakit o ining lugod, papakita mo. Balo nyo, tingin metong, igbubal-baliye po John Lennon, metong kareng Beatles, pete din, in-assassinate din. Kabang mag-perform la, very lang din.
O siyempre, interview. At beri lang niya itang asasin, makanyan. At tandaan niya po yung kwento, wari, ba't ka no beri lang ining? Ini ka ng memoril kaya, never in his life, na aranasan ng kaulaning tatang no, ne? Kaulaning tatang no. Ay, nakanuwa danasan, o ding bitel sa rin, o kasikat, pangaulan dala rin babay, pati lalaki, kakawal karela, makanyan. Mayinggit yan. Never na kanu denasa ng kaulan de, maski ninong tao. Nyapin siguro kaya inggit na ito, agawaning may itong bagay makanyan. Kaya katamo, love does not need to be romantic always. Hindi yung purong may kilig lagi o may hugot. Appreciate the little kindness that they give you. Ipadar deo galang, panekeng kaya be ganita. Potang tayran niya, ani kaya appreciative, potang tayran me, uling may stroke po. Gyan ka na ako, potang komustanda ka, sincerely, ay dakal pong salamat, ne? Kareng sincere pa mga umusta, king health ko. At kareng kwento, maka-inspire, kareng babiyo. Jesus appreciates and accepts all the love that is in us. In that of Mary and Martha, no matter how imperfect their love was, Jesus accepted them as His friends. No comparison. Man dapat pakikumpara na nung lugod na babiyada keka, nung alima, disappoint ka mo. Keka tamo, lugod tamo, da kalaparanan, makalugod, same love but different languages, kalupan ng Mariam pong Marta. Pepakit na yan kang Jesus, nung naning kadaranggewa, uling Jesus mismo, timong sinabi ko teladdaran kay kayo, mayroong klaseng paralan, gewa na, para ikabos, para sopa na katamo, at panamdaman tamong malulugod tamo. Sana paramdam tamong tinglugod ay iti, kaning kaparatang tao, ating pamagservisyo tamo kingabang gino, etaya mo piplis ne, dapat ining kay katamong gagawan, tunay makasaya, mo king Diyos, nune muna king sarili tamo, king lugod na panamdaman tamong manibatan kayo. Bendisyon na nakatangan ng Diyos. Amen. Talakad tabong inipasyag tayong kay katang kasal pantayanan. Sasal pantaya ko, king Diyos ing panglubos mayipaya. Dinalang king banuam po niyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagליking upaya ning banal Espiritu, mibait kang no na Mariang Birhen. Dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus metet mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlong aldos inubli ang mebye. Pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bielang angga. Amen. Kapatad, kaniting kay katang pamitipon, bata mong ganapan ng kalam na loob ng Diyos, panigaputa mo kaya, ingipaisip na laki katamo rin kaya donan, ang matampang marandam kaya ngatang makibat. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para king banal na kapulunganing Diyos, baning Ginoo, ang tabayanan ni, ang poni panlwalo ni, king kapamilatan tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka ring sablang tao ning mabilo gayato, baning Ginoo, pisan meto nga nalaking kapamilatan tamo, king kapayapan ang pong kametungan, manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka ring kapatad tamo nga tsuking pamangailangan, baning Ginoo, so panala, king kapamilatan tamo, manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka ring sarili ang pong komunidad tamo, banmidawong tamong katanggap-tanggap at sakripisyo, manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ngani po doon taming sarilitang kapagnasan. O Diyos sa Ginoomi, makatula sana keking sablang kaiduananing banal mong iglesia. Baning pakalulo mo, ipaggalubing emi panaligan kamtan, king sarili mong sikanan, king kapamilatan ng Kristo Ginoomi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggap la arapaning Diyos sa mayipayang totoo. Tanggapan niya saning ginuiting daon karing gamat mo. King ikapuriyan po ni kaligay ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tam, o Diyos sa igpami, pabanalan mo la ring miaylwang ayin ning matuang tipan. Kapamilatan ning kabanalan ning sakripisyo ng Kristong anak mo, tanggapan mo sana reting sakripisyo ng yampang dakeka niting kekang balayan. Ban ing daraw ning sikakatawo, king ikaligay ning kadyosan mo, magsilbing makakabos ka ring sablang tao. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoman tabi yake kayo, At kekan timuri. itasila ring puso yo. Makatas na la, King Ginoo. Pasalamatan tayong Gino, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matuli. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alangang galubos may paya at magana ka. Ampat akilala mi king karampatan mong bina, king pasabing ligaya mo, ing dakayanan me king kadyosan mo ing may naming pangatao. Inyasa ing lunos din kenan mo, kinwamya naman ke kami, banding makasalanan mi kabos lo, kita muring penibataning kapahamakanda, alangan iwano ning may naming pangatao, akim kuma ng maging sarili na ning ginaming Hesu Kristo. Uli nito, kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit mi kay kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipno yang banwa, mipno yang yatu, king kekang liga haya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan, yaing daratang, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas-katasan. Pupurian dako ba na daigpawling parati dakang kayabe king pamaglakbe mi king bie. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ning lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipiraswa naman ning tinape, anti mo yung depata na karing kay ngalagad. Ulinita malan kami kay kaigpa. Itubod mo yung balang ni Espiritu, babo dareting dawon, at papalirian mo nga kayabe miya, yung mismong katawan at daya ning ginaming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang mengeng mi panganyayaya, kinwaning tinape. Pepasalamata na kat pinuri, pirasunet binyene karengkeng disipulos nga na, kuananyiti kong anat kananye, iting kanakong katawan, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ng kalis, pasibay pe pasalamatan ng katpinuri, binyaniti ka rin kayong disipulos nga na, kuha na niya iti ko nga at minum ko kaniti, huling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at ing alanganggang tipan, ami bobo para kay ka rin hanggang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. King pangasublimong nebie, sibli mo ing biemi. Ginoong Yesus datang ka, Ginoong Yesus datang ka, datang ka. Inyang iningaga na kami ang mapamakалulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasa, kamatayan ng anak mo, ing kayong maligayang pangasubling Mary at pamaytas banwa. Lain makasadya kayong salubong king kadwa ng panyatang. At darami kay kabilang kapasalamatan iting mabye, ang pondalise sakripisyo. Gawa na kay sang metong elanganggang daon keko, at papalirya na kayong mirakayanan king pimamanan din kekang santo. Muna kambi ng Maria Kapilaman Birhen na induning Diyos. Kambi ng San Jose malang esposo ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kayong mirenan kasopan alang patan at king harapan mo. O igpa, iti sana nga ining pangabalik milubke ko, pasulunganin kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpantayan po ang luguding kay kang Santa Iglesia, akaselo ko yung maglakbe kay tiking yato. Kambening kay kang talasuyo, ipapaleo kalabing apat at kay kaming papa, iplorentinim kay kang arsobispo ting sablang pari. Igpa, ganakan mo kasan na rin pananiting anak mong tinipon kaniting kaurasan ikam gang sinimba. Karing kay kang kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin mi masakit at miyango na biye. Malugod mo sanang tanggapan king kay kang kayarian. Anong nuke mana yung magkamit lubos king nigay mo alananga, king kapamilatan ng Kristong ginimya king uli na, paggal mo king yatu ing sablang bage mayap. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngini kapatad, manalangtang mipnong tim at lugod kingig pa, karing amanong tiro ng Ginong Jesus ke katamo. Isama yaing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo. Keti sole, anti banwa, ing kakanan, ingaldo aldo, ibiemo kekan, ingaldo ngeni, at ipatawad, kekan, ring salangin kekan, antimoin, pangamatawad, karing ikasalaki kami, at emuke ipaisawon, king tukso nune ikabos king maro
Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saop ning kekang pakalulo, parat kay mikabos king kasalanan mirigtas king kaligaligan. Kabampanay ming panyatang Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling kekang kayarian ating kayupayan ng poning ligayo, manggaking alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan din kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibempong magari, manggaman king alangaga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabiasang parati kay kayngan. At kekan timurin. Akit tapong ening misasan metong tamungan king kapayapan. Kaluguran kong kapatado ining ginutang Yesu Kristo, yung linugod kay katawag bigdaon biya para king ganap tang kaligtasan. Mapalad tapo itam sa blangin lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kayo. Ginoo, Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat igkas miya nga mana mo, kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay batning pamakinabang. Manalangin tamo. O Ginoo, mantabe ka sana, mipnong pakaluluking kekang balayan, at ikaming birian mong biburan karing banal mong misteryo, papalirian mong ibat king sadyang biye pamikasala, midalakit kami at manatili king panibayong asal. Itiadan mi kapamilatan ng Heso Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin king jubileo ning kapanayan. O ibang at tsubanwo, manano na sana yung kasalpantayanan, apigkalub na kaya kami ning kaya kang anak Yesu Kristo. At ingapining lugod, milalablab ka ring pusumi, hingulining kaya kang banal na espiritu. Panigising nangan kaya kaming banal na pag-asa, ning panyatang ning kaya kang kayarian. Manano na sana yung grasya mo ibayo na kamingan, anting mga sipag at talapangambol karing binining ebanghelyo. At iyan namang mibayo kaya kami, king mabilog ayato, king tunay pag-asa, painturo king bayong yato, at bayong banwa. Hangga king ingupayan ning karokan masambot, at ing ligaya mo, yain sunlag kapilanman. Manano na sana yung grasya ni ting jubileo, pabalo nangan kaya kaming peregrinos ning kapanayan, yung pamagkamit karing tunay pibandyaning banwa, at baning mismong grasya mo, yain mi palaganap. Ing tulat kapayapan ning kekeng talapangabos, yasanang mikalat king mabilog ayato. Kaya ka o Diyos, ing alangagang kabanalan, ing ligayat kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Siklod tapo. Panalangin king Birhen ng Lourdes at kay Kapu malmingindo, ing pag-asa lalo mong pepamalino, inyang paslag kang kayusan king pamagbayo. Ami patibayan karing dakalang makasalanan na magbalik kalub king Dios, at may nga ulong masakit. Kitang sibol, mawas kami naman sana pamikasala, may kamabiyekeng disposisyon king dapat minggawan, tutuki king kaburyaning kay kang anak Yesus. Kayan tabi ka naman sana king pamaglayag ming peregrinos, ang mabiyek asalpantian king grasyang kamtan mi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Ipami at suka banwa mi sa malagyo mo, datang kay kaming kaharian mo, mi pamintuan lumgyat suli panti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaul kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Maria, mipno kaking grasyeng ginwin Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babaeng nun niya panamambungan siya ni Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon, kinakampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman manggaman king alanganga. Amen. O Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Talakad tapo para king tauling bendisyon. Ing ginoman tabi yake kayo, At kekan at timurin. bendis na nakongan ning maipayang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo, Amen. ing misa midane, meta na king kapayapan nulugod king Diyos, at karing kaparatang tao. Salamat, Salamat King king Diyos, may payabak po kekengan.